Byamye umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane bonagiye kugira ni muhorana ndamubura muhamagaza telefone y'amahoro ndamo wandere yatashe no kudahabwa ngo no hamagara mu buryo wacu ko nari ndose ntabwo byari bibaye kundi rero biro impamvu yabyo bituma bivuze no kariya mu kakambira ngo se nguzi impamvu ngo yatumye no kwandika izo message zingana kambwira ati ngo yese bivuze unuko abantu muri ngo habuza abasengesho muri bwa mbere ejo kusubiza kuri muhorana ejo kumubwira hantu Imana yabwiye ngo yitegure tuzobana mu bitaro tuzobana tuje ndakore Imana ntizibishe tujana ariko bafite mugara wa mugabo ariko abantu b'abasirimu bageze Nairobi muzama mumusere pro cyo mukamusibira Imana ibizuya bikaza biza bikabashera gusho zamuva marabaye musirimu nyawe nyakuri nuzica bahaya ko so twaje se kwishira ngurani imbere y'abantu ngo batubone no haba abantu bishira ngurira se kirahari hari abakobwa bamwe b'abadamu bari mu kuva mu ngo zabo bakagenda bakaja gushingirwa n'abandi bagabo kandi barangiza bagashingirwa n'abapasiteri babo bafite umugore wabo akagusiga akagenda akaja gushaka undi mugabo kandi wa mugabo nawe afite undi mugore yanze bakabashingira bakabasengera mu ikanisa ngo sinkongere kuvuga bene ayo magambo nuko amasengesho yagiye muri wonato niho amasengesho yagiye amahombi yagiye muri wonato mahombi muri baba yafunze barangiza bashobora bazuvura n'umukomeza ngo nukuri hari umuntu umwe aherutse kumbwira muri safari ngo baruvuze ngo ndumuzi uriwe ngo nawe ujye gutyo kandi bavuze ngo uzowerekwa uriwe twiherereye gaturi babiri ishirime tori haraprema de aho ushuyaya nukuri kosa abana barashijutse babiri barashijutse sinzi ko muze muvuye
hiyo maombi ina faida. Sema tiki. Nicho nikana mtaki. Ndamubwira ngo kiwaruze. Ariko wenyine uva ugenda wivuga ngo wararuze. Ikibazo wagize nta masengesho ukigira, ugende gusenga neza, bazoziba iminwa, watafunga midomo na Mungu atawanyamazisha. Musenga nzukuri, bya musenga. Ikigoye kibuze mu bantu mwabagabo b'Imana, kibabwire umwete washize muri twe. Kandi umwete washize muri wowe, biba bizarangika kabisa. Iyo umwete wagushiranye, iyo muri wowe umwete washize, icyo bita umwete. Ariko kubwira abantu bari mu kanisa buri munsi mu gitondo n'umugoroba n'igenda ku manywa na kane na gatatu na kabiri ngo tubahabasenga ukuba bivuga ariko wamwete wabiraga tubona nazanye n'umugore n'umukobwa wanje sinzi ibyo bivuze ngo turabisuse cyane kuza muri sorte twese n'amajwi y'amakorari y'amazi akareka bari basifura n'ibari yacu umukobwa we bakakira muri nani naje tukiziriya muri bazi iriya muri bazi uko turajandisha ngo muhasha ngo n'abana biwe n'umugore ngo bose mu stand bari mu kubara jamais mu gitondo kare nabuse bashoboriza amazi ndoga bandi bana bahungu beshe barapasa mungu wacu arapasa ndambara ungere muri sarusana nyambaza cyo tuje gusenga goragenda kikiyuma kaza ndongana n'umukobwa wacu turumukorana kandi namutonganye kamvuga turumukorana ngo niwe kaje masaha kutisayiza namani kora mbaye nkanga ngo nacheresha moshike mwikanisa usanga hari mwabo sanga nyuma mama ndibasese kuja naza tonganya bashi n'abandi bose twese endusenge wongera usenge kamukanye usega kwawe umugaragu we ngo arasohoka bosohoke batiyo turafuye yiruka mu nzu abwira shebuja arambwira bati datuja niki bati wobona ingabo zira n'amagare n'amafarasi bitugose turafungiye turashize dile sabe mu byo yaseze neza iyo wagize umwete wo gusenga ukabihoramwo hari n'ubwo ingabo zubambira amahembe kugutera haleluya mana Israel tiyo kurahano isibuhoza hisho mu gitondo nari mugoroba kumama narizo kakwitegereza ngakuraba kaba moshita kupeya singutanga ahubwo isingabo ndazitanga abarizo zifanisha kugaba boshikanga na confidence nukuri kose yabashika bose mwe bite mwaje kugura gutanga bati no hano nibeshe mutumwaje gufata nzabarika ikindi kiteka mwese ko mungana bimuhu bana bakuma bose bakaza bafatana kumasha niko ndatekereza umwe akaza afata ubundi kumurongo mukomeze mugende bose umwe yafashe ubundi ukindi barabashaka hagati Samariya hagati muri Edikota mana Israeli mugarwara ngo mana ngo bahumura amaso bare ngo barahumuka ngo bagira cyo ngo bitegereze ngo bari imbere ngo basanga ngo bari muri Edikota Samariya mungabo zabe
Israeli bakarabwira bati nyabuna reka tubamare batari umuntu yafashe n'amaboko make muzamuca imwari bamwari bateka n'isoko n'ibishimbo n'ibogeri ibintu byose barateka mubagaburi barabagaburi muvuga ngo bararishye uko bararishye ko ndamutima bagira uko bariye gutuma ntabwo babaza mutu Musenga zarukomeza asare animonesha umukristo urugendo rwiwe sezatira aho mukomeze amisazike muri muri mukona katuvuye kabaye muri bene baconga muri niturangiza gutangaza iyo ngiye narabwiye ubushize ngo se ninde muri twe n'ubwoko bwacu washize amanga akavuga ijambo ry'Imana bakamushira hariya bakamubaga nihagire n'ubundi nongere bisubiremo nihagire uza hano baza n'urwego tubenga bamuke babuke bwa Yesu naze tumukebeho kujya Imana ziziba iminwa y'itari kiomba ndabidi Imana zifungisha iminwa y'itari zibira ngo stop tais-toi kabiro intare igiye kukurya intare simba mwame mumaze kuwa Waswahili simba wakikitupa katika pango la simba Imana zibira intare ngo ziba uzumutu muri kumwe nukubereke Daniel se yarangi yazingwa aragaruka uretse kwizera kwari kuri muri we twagaza kuzibisha n'itari wanyamazishe Bwana wafunge midomo ni muzamuri biganza haleluya oya ni muzamuri zamuri biganza n'ukuri Imana izibisha tari minwa umugoroba w'uno musi wa none kubera amasengero ugende dogeje urayo kwiminwa zitare zitazoza Imana tizigira isoni Imana kuko I tell you. Without prayer, you can do anything. Yeah. Kama sengisho. Taka ndoka mose. Bijambo rimwe ryandemesheje mu bwenge no mutima. Habe no kwiyusa mu bwonko ndakumvise. Tiyongwira yo babura mwe. Rimwe gusa. Don't have the promise of being tempted. But we are tempted because of the promise you have from heaven. Amen. Kabo tugira isezerano n'ikigeregezo papa ahubwo tugira ibigeregezo bisa bigwanya isezerano iyo wazanye sikuna iyo wazanye komfuka takubitahura busubimanye majaribu hata yanahimiza mkristo katika safari lakini msafiri habe nubwo Imana n'ijuru
tutongera gute itudukiza amaboko yawe twizeye ko tuva muri uriya murimo tubibaze kandi nitutawuvamo twizeye icyo twamenye yose nzi kandi ndagutera haleluya muti utera haleluya nubona ndakoze ikintu tuvuga ngo titwasenze niko nubishije ubu nyine bishe ntabwo nabusukanye ntabwo naramukanye bisha none kwanza haguruka ati mutunge ibiganza yari akuruye mwana nabi ya mutunge mwese wagaze se ngo harukuba umebahatika urashubishwa nuko Yesu azamera mu gitaramo mwarambiwe ni Mungu asiyeshindwa atukuze mbele kugira ngo tuze n'ibindi nyoko neza abana nyina ni mushiki wanje mu madata wacu neza iza zishaka ngo numwishwa jamais ibintu by'Imana muzamureka bibere yego sawa arataba mama Yesu wabachimugana kunyogana kumusoza barababwira uko bakwiriye kuza basenga ngo tibarambirwe ngo arangiza abacira umugani arabwira ati hari umudamu n'umupfakazi udafite shinge na rwe hakaba umwami nawe uraho umucamanza utumbaho Imana kandi mutakunde n'abantu ikigeretse ngo mpagite yarangiza mutagite utatu yarangiza nakuye yarangiza mutagite akabareka wamupfakazi ngo kagenda kaje ku muryango kica wamugabo bakava ku kaza kahamusanga ariko bitari hawe neza abana bakunda abantu bamenyereye shaka baga ngo shetani yakija usisiti ngo tumukanyage yarabakanyaze yarabamaze nubwo kabarinda gusa n'ibintu zaho ngaho zabindi zacu tumenyereye ngo tumukanyage ukanyage abana kujya twadushanya ukabona bamugize ngo agire amahembe bari babona shetani afite amahembe mu gutabo tw'abana tutoroka amabwiro kamabwiro uriya ni shitani nagakuca ugashangira uburyo n'urutoki ukazingazinga ukagata mu muriro cyangwa ukagata mu mazi bikarara shetani si mtu hivi oya satani ariko turarebwa bari ese nyine bagore ko muri mufungo yaje umwami yinjira kuba mu cyamazi wo kabisa kundi wondenge uyangana tujya gusoza bende haleluya yigi ukabza yewe akijira muri office akamusika agasohoka akaje muri pose kurya akagaruka akamusanga agafunga office akagenda wow ndamu kivu yakoze ni muvuga ngo haleluya kivu amutamu yakoze zabe yari hangana tiana zoro hasubiza tubande umunsi umwe azabona igisubizo nibara akangaka narikene umunsi umwe kazoza karafashe so mbese nagenda kuzeruka niba cyari ikifuzo cyawe zane ku munsi dutarama l'experience bizo bije gute dutarama Imana tunezererwa muri gato ugategereje gutabarwa n'Imana kawe ndakuzira kagira abana batatu wakabonye wese ugenda utabara turi mu mukutano tunezerewe natwagiye ahantu kuri saa hafi n'igice ngo turi kuri bodi mu ngo turabwiriza umwe bene ibyo bisazi umuyobozi bari muri icyo giterane batese mwatumije abasazi bakaza bari mu isaha ariko icyo nashimwe mu Imana irabagendeka apana kujya twagaze ngo abarozi bamudindise nta barozi babaho aho nubwo bose
abarusi dufata iminsi yose harumwe tutagihura hano moja barahimba nese hariho kuca nkare akaba yitabisha telefone ngo kurasha ngabwe n'uduhure rero narakubonye narakubenye kora nizabarenga ndakubikora tujya kujyaho una mukakisha makabaye ukazubona igiti ikiri gihora hari wagira natukamubona kibona wagira gutya natukamubona kirahenda wigira hirya gutya natukamubona kirahenda iyo wagira amahirwe ugatabarwa n'abantu bavuye nk'inyuma batereje ko mu isoko ukumva baravuze nk'inyuma uzamuri koroza bamuka mugasentirenge ukagerese ngo babwira ugatendereza bakamara kugera ukamusorera mwiriwe nawe uracyara ati yagera hajya n'ukuri ntabwo ndakaza kumukurikira icyakiri yona hajya nyabo barosinga habona izo mbaraga zawe ni kututisha no kukanga ohagera ngo haleluya Bwana sifiwe tukushwa ese kudakorera shewe ndakwihoreye umunsi wamusimbuge kubera kugira gute gutara gutitiza cyangwa kwa mumvura okay muzuba ni bari okay afite tikata ifite aragenda atondana muzamwese ngo bari imbere y'Imana niko bari imbere y'abantu oya ni pipi oya wina muzisho musobanuro w'inkazi ngo muraba muziyane ngo muraba tsinzi muziyane ngo muraba tsinzi ngo muraba tsinzi Yesu yaratangaje warangiza yamabwira rwose kuriya mucamanza udakunda abantu bwite no kubu tabakunde mutanga biteho ko byagezaho arengera uriya mupfakazi bati senjewe Imana yagiye mu ijuru sabuka gute twari umuhungu Imana yari twari n'izina rya Yesu Imana yo mu ijuru tutakubareke no kubataba irahari ese zisango ziravuga ko kuri okay time is over Arugeze muri kapo arugeze muri kapo Karakarengeje kari kamaze imyaka 11 gategereje gw'Imana umugabo yarakataye yarasize gatese ngo twatibuka gukuru kuja mu cyaro Imana batumye mwipana Kamasa yashize sinenamenye makuru iyo umunezero wabaye ibintu biza bitomboka turakarengeza turakazana karakira kabakazi mu nyine nikazi imuzo kusoreshaho ya Petero wa Pato aruza makuru ya Petero Yakobo wishwe bakaziza bakagira karengane bakagenda ngo bafate na Petero hanyuma twasomye babitorero abakirisitu ngo bagira umwete no kumusabira kumana niki cyaba cyitege mu bakristo niki cyaba cyitege amen ugiye kwa kutawatamwa kwa matendo tubona umukristo uzugambana muzomureke tabusenesha sigaranye yobura byose se nimubona hari umuntu uzugenda ugambana mu muhanda cyangwa umukorari cyangwa ndende urukore bayo masengesho yari afite yarakamutse gutyo ruzi umuswara waruze ko shobora ko numva waruze n'ingerari ndawandika uramo mu haranguke nguko ko abakirisitu bameze bamenye gusenga nuko niko bameze nuko bameze barakamutse zararangiye bagira umwete wo gusenga ngo bataramira Imana yo mu ijuru ngo iramumva Imana yo mu ijuru izayumva yo nimubwire ngo amen Imana yo mu ijuru izayumva gusenga ngo barangize hari ikindi cyakurikiyeho niko Imana yamirumva agakobwa mukare ku muryango kakarira kacu nakuze kireka
ngo ibineza neza biragashigitwe ngaya yako Petero ko Petero ko murabwira abantu ngo numwete mwagize n'amasengesho mwasenze Petero yaje ngo kanani ngo bakingura ngo abantu basanga ngo ariko kubigenza ni Petero yaje mwashize kubera mwagize umwete nimusenga timukarambirwe timugakigege timukavamo tibishobotse amasengesho ya agasaba ku muryango kugira ngo musubizwe yeme sogereze kuri akakantu naje bivuga naho no muhora bese muba muri processes namwe inyo muzi umwete mugira wo kuja kwishuza ubu nyine baduhaye inamba itagira gute itishu 10 na kangahe 15 mwebwe mwayifashije narayigurutse kandi nubwo mu turaguye sikiri mwato kwamagara cyane n'ibimwe na rimwe ejo Yesu nazavuga cyane no washoka ejo kare uzoze guhamagara ufite umwete rero guteye ubwo ufite umwete uteye ubwo ko turakare ni merite cyose yoba mari ufite umwete wo gusenga bingana n'uretse ibindi uretse imikorere ya buri munsi n'uwo mungana wo kwishuza yuwe no gutitiriza yuwe n'ukuri mwaba mwarashije atira